Ukoma lofos Leti pila Hamai kadogo Hatimie kududunira ndandi Tine ndandi Tine ngoma zikukila Mad 5 na Leti pila Tine ngoma zakasimba kungema katapila Tawanze progresa kile trila We dead Hatipera tisati shashika Mad 5 Rega tiwa tipire Hatipera tisati shashika 5 Rega tiwa tipire Hatipera tisati shashika Mad 5 Rega tiwa tipire Hatipera tisati shashika 5 Rega tiwa tipire Hatipere pati tisu tine magireneti Tisu tine ngoma zikupisa ziripa front page Waze pato shikai koko Kunyangu kirozi zichahite kirozi 10k Straight from the grave Tishiwa shuta mamero vese vachacho jamba fence Nyangeve makudumu Ukoma mebenzi Wakapona wano chende chenzi Hatipera tisati shashika Mad 5 Rega tiwa tipire Hatipera tisati shashika 5 Rega tiwa tipire Hatipera tisati shashika Mad 5 Rega tiwa tipire Hatipera tisati shashika 5 Rega tiwa tipire 2019 tavamirira Pamangoma tingasarire Mafansi atotimirira Ichi chingoma chatavaimbira Chiuspoti gara wavatipira Kuti mangoma ndiko kwanotangira Semujuda ndina tsitsi Vakaneta tovaita yakwa Jesu Hatipere tisati shasvika Mad 5 Rega tivatipire Hatipera tisati shasvika 5 Rega ndivatipire Hatipera tisati tasvika Mad 5 Rega tivatipire Hatipera tisati tasvika 5 Rega tivatipire Hatipere pati tisu tine magireneti Tisu tine ngoma zirikupisa ziripa front page Waze pato shikai koko Kunyangu kirozi zichahite kirozi 10k Straight from the grave Tishiwa shuta mamero vese vachacho jamba fence Nyangeve makudumu Ukoma mebenzi Wakapona wano chende chenzi Hatipere tisati shasvika Mad 5 Rega tivatipire Hatipera tisati tasvika 5 Rega ndivatipire Hatipera tisati tasvika Mad 5 Rega tivatipire Hatipera tisati tasvika 5 Rega tivatipire Taliban Studio.